Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe bakunzi bacu ba radiyo na televiziyo ku Media TV, kaze gukurikirana amakuru yacu hamwe na Afande Rugabo. Bita ko hari akagara bagiye bandika ku marezo sosiyo ko mwaba mwasubiranyemo mu max atandukanye nka za Kabingo, nka za Gahwera n'ahandi. Rero ku muntu utiriwe hano ndetse nk'abantu babakurikirana cyangwa se abayoboke banyu batari hano, ibyo bintu ndatekereza kuko rimwe na rimwe aba ari ikibazo iyo bumva kuko nihenda hari ikibazo cyabaye mu bavyeyi cyangwa se mu ngabo zatwigwaneho. Niki wabivuga? Reka tubanze tubahe pole bihangane. Turabizi yuko ibyifuzo by'umuntu ashobora kwifuzisha bashaka. Ibyo mpora mbivuga buri gihe. Iri sibwo ribaye ijyambere bavuga yuko dushobora kuba twasubiranye. Hano mu minsi mike yishize ndatekereza ko ari ukwezi gushize bavuze kandi yuko twarwanye hano muri Minembwe ari M23 n'ingabo zacu za MRDP. Ariko n'ibyifuzo uzi yuko akagara ubundi ntabwo kaba hariya ngo nimbabazi kaba katugiriye, ahubwo ni nko kuvuga atari kaba bantu kubera iki batinze gusubiranamo. Kandi kwifuza uko uzoreba abantu bose nta muntu utazabifuza. Umuntu azayifuza amata atabyajije inka, akifuza amata cyangwa bamuha ibyo kurya akavuga ngo icomba amata ngo nsomere n'umutsima, kandi nta n'inkagira atanabyajije ari no muce. Bariya nabo ni ibyifuzo, kandi ibyifuzo ndaco twobitwara turabyihorera bigakomeza bikaba bityo uko umuntu yifuza. Ariko ico tubabwira nuko bifuza bitazoshoboka. Twe turi kumwe, dufite cause iri noble ituma turwana. Cause yacu niyo kubaho, yaba MRDP yaba M23, twese dupfa kimwe, twese dutotezwa kimwe, twese turameneshwa tugasenyerwa. Abo bantu iyo bafatikanyije hari abo bibabaza, hariho abadasinzira bakumva ko icyari kuba ciza ari uko bari abantu basubiranamo. Ntabwo ari wowe wenyine nanjye nyine nabyumvise. Ariko reka tubwire abantu kuko Minembwe ituje nta nisasu ryavuzemo. Minembwe nta muntu numwe warasanye nundi, yuko nta mpamvu yotuma turasana. Yewe tugize nico tutumvikana bikaba ngombwa bo haguruka tukabareka bagataha bagasubira iyo bumva bashaka kuja. Ariko nta mpamvu ihari ivuga ngo bavuze ngo bategetse ngo abasoda ba MRDP ngo bagende baje Fizi ngo baranga banze ngo abayobozi bategeka yuko ngo bagomba kubarasa. Reka tubabwire kuko ibyo byifuzo byanyu atari byo, bitazanakunda kandi ari ikinyoma cyambaye ubusa. Muri Minembwe turatuje, aho ingabo zacu ziba ziri niho niza M23 ziba ziri, twese tusenyera ku mugozi umwe. Komande Madaboro nimwe yuko Afande Charles Semata muri hano niwe uyoboye izo ngabo zose, zoba ari za MRDP zoba ari za M23. Kiongozi uhari mukuru niwe uziyobora izo ngabo zose, niwe utanga order, niwe umenya ngo aha harashobora kuja guterwa, harashobora kurafusingwa, ahantu hashobora kumera gutya. Uwo niwe uyoboye izo ngabo zose. Tukaba tubamenyesha kuko ibyo byavuzwe ni ibinyoma byambaye ubusa. Nta kibazo dufite muri Minembwe. Yewe bagerageze bandikire n'abandi bashobora kuba bafite amatelefone byenda no bivuga gutyo bakavuga ati okay none se niki kindi yari kuvuga. Ariko nimwandikire n'abari aho ngaho muri kwiyandikishwa bwa message bw'amafuti ngo bababwiye ngo Minembwe Kabingo ni hano hirya, ntuze Gahwera nayo na haruguru. Ubwo se bo urwana ntitubimenye se ntitubyumve ntitubivugwe kucombo abantu bagapfa bagashira. Ibyo ni ibyifuzo byabo kandi utugara ntabwo ari imbabazi badufitiye. Ejo bundi bagiye kuvuga baravuga ngo Afande Sematama ngo yagiye gufungwa. Ejo bundi babona ari ku mafoto nta kibazo. Ngo babone kuko ibyo bibaye gutyo batangira gukritika utundi babura ibyo bavuga. Mwaramwaye nibe mwaratsinzwe iyo mucecetse cyangwa mukareka kuvuga ubusa mwabuze ibyo muvuga. Ese ubundi iyo mwicareye mukicarira gusa twirwaneho na Afande Sematama na Afande Makenga na M23, mwe mwabuze ibyo muvuga muri leta. Nuko muri leta hariho ibigenda gusa, nuko ibintu byose ari salama. Mukumva ko mugomba kuza muvuga igitondo n'umugoroba muvuga mu Minembwe ni sawa turi amahoro. Kandi n'abaturage ba Minembwe bakunda Afande Sematama, bakunda Afande Makenga, bakunda twirwaneho, bakunda M23, bakunda abantu bose bahagaze hano kugira ngo abaturage bacu bareke gupfa. Sinzi kuko hari umuntu ushobora kubazi yuko abana bahagaze kuri ari amarango yose kugira ngo batinjira muri Minembwe bataza kwica abaturage. Ngo namara uwo nguwo wateshwe umutwe n'abarya barwanira kuri social media. Abo nibo bicara bavuga buri munsi ngo none mwagiye mwebwe se mwaje mukaza gufasha abazanendo bene wanyu. Timwicaraga mukicara bakanduka bakavuga amagambo none se kari hari yagiye muri ko naragiye none niho ndi ko utagenda nawe
n'abagenzi banyu baje bamuniga ntama ko bakoze amezi abiri ireberi igahunguka katubabwire ko twe duhagaze kuri musimamo kwirwanaho kandi no rugamba tuzorutsinda nta bintu by'iblage bihari yuko gutsinda ni ngombwa yuko dufite ico duhe turwanira iyo umuntu arwanira mu kubaho kwibu nta kintu na kimwe gishobora kumugarura rero ibyo byose ni ibinyoma ni bagende batuze nimba ari byo byifuzo byabo nta byabaye hanyuma ubona ari ye mpamvu ki babatega iminsi ni ukuba babona kuko ibyo murimo ari bitoya ni ukuba hari ibindi bashingiyeho byaba byifashe gute nta kindi kuri gukwanga akwifuriza ibibi utagukunda iteka ryose nta gutekereza iciza kurya niyo aryamye azarota akarota gusa wapfuye cyangwa hari ukundi wabaye nabo nibyo bashaka burya bahora banga twirwanaho na M23 kandi uko bakomeza batwanga niko bakomeza baduheza imbaraga zo gukomera no kuba twakora ibi byose katubereke yuko twatsinze ingabo za CNDD-FDD hano ibihumbi n'ibihumbi dutsinda FARDC ibihumbi dutsinda Bazalendo ibihumbi dutsinda P5 na FDLR ibihumbi dutsinda Red Tabara ibihumbi abo bose bari baje hano batazi yuko arukungu kubizabagendera ariko barahunze iyo bimeze gutyo bano bantu bafite depression bafite ibibazo byo mu mutwe batekereza akavuga atari ko ziriya ngabo twarajanye hariya zifite n'ibikoresho bihagije zikaba zaratsinzwe uku turasura dukora iki yaba twari tugize imana nejo bundi Neva yarabivuze president Neva aravuga ngo M23 ngo twirwanaho ngiye aba yari itandukanye ngo na M23 cyumva kuko bigiye gusa ngiye aba yari itandukanye ngo na M23 ngo hasigaye ngo ibindi byose ngo yo bibafasha ushaka kudufashe ntaco tuwahe tugusaba ntaco tukugomba rwose ngo icifuzo ciwe nuko dutandukanire nabikise kara abakongomani b'abatutsi bene wacu nabo hebapfa sibo watangiriyeho mu kwicuri uri muri noro bakakwirukana bakakugeza hano ugeze ugasura ukabona ko ibyo bitagikunze no ukaza kwisha abo mu minembo ukabishira iwabo nabwo tukaba twahagukuye n'ubungu bukaba uhaye we organize kandi ngusubira wongera ugaruke ngo ibyo ngibyo adufasha twebwe ari umusahada twagusabye turifashije turishoboye dufite ingabo zishoboye twabakuyeho ibikoresho bizarwana igihe kirekire twabakuyeho imbunda zihagije zanyuza abarundi zirarunze mu minembwe rero ico twababwira nuko ntaco tumukeneyeho rwose agende afashe abandi yumva agomba gufasha fasha ukiseke dafasha n'Abazalendo abo se bamubanye bakeya ni benshi cyane hanyuma fande ikibazo cya nyuma nenda kuri icyo kibazo twari tukubajije iyo ubona aba bagenzi banyu batumva umurongo wo kwigwanaho babifuriza ibyo ndetse n'abandi ari leta muhanganye n'Abazalendo n'abo barundi mubyigira iki nka MRD biriya ntaco bitubwiye biriya nibo banzi duhanganye nabo umwanzi duhanganye sura sabusa duhanganye na Mayimayi n'Abazalendo n'abasoda b'u Burundi na FARDC n'abari abandi bose bafatikanyije ariko tugasura tugahangana na ideology abantu bashaka gupfobya gupfa kwacu kandi iyo ideology ni ukuvuga ngo iri muri bene wacu ikaba no mu bandi bantu bose bamaze kuyiterwamo ikamera bakaba barimo bayisarura none bahunze ukamenya ukuntu ibintu bimeze mugiye guta iyo myaka yanyu mugiye guta imirima mugiye gusenya amazu mugiye gutuma mutakaza ibyo mwari mufite byose ni mubyihorere yuko urugambi rwo murabizi kuko muzorutera ariko kandi mwamara mukarutsinda afande abaturage bazota ibintu byabo gute kandi nta kibazo mufitanye abaturage nta kibazo n'ubundi dufitanye n'umuturage n'umwe ariko kubera kuko Mayimayi n'abariya babafata bugwate akaba aribo bashira imbere kugira ngo babagakingirizo ko kubarinda nico gituma iyo bigezaho babahungana cyangwa bakabwira ati mwe ni muhunge tugiye kurwana intambara yo kwirukana bariya tubwira abaturage ngo bagende bamenye yuko abo bana he bababwira ko barabashuka sikera nejo bundi tuzaba twagezaho nimbave muri ibyo nimubabwire yuko urugamba batazorushobora muzotsinda tuzobarasa tubirukane tubakure naho ngaho kuko twabikoza ahandi mugende mutege none umuntu yova bunagana akaba hagenda atsinda akagera hano yamara kamavuga ngo kabanje unagitumba ni hazatsinda iyo imani yo ingana gute none ni yayindi nayo bazavuga ngo ingana nakabuto ka sinapi ariko sintekereza kuko nabo bonyine batekereza ko bazotsinda urwo rugamba ni mwice bugufi ni mwitonde abaturage turabizi yuko rwose mwe mufite ubwoba bw'abasirikari ariko twebwe tubana n'abaturage mikenke baraje zasanganya baraje abapfurero ko bararima amasoko ko barakora ibintu byabo bijombo munywe mu rurenge mugende museruke mu bijombo murasanga abaturage bose barabana arabanyamurenge arabapfurero ko bararima amasoko amwe ko barakora byose
rero nabo nibicare nibatuze, twebwe nta kibazo dufitanye n'abaturage. Urebye yaba ari iki cyangwa se yaba ari iyihe mpamvu yatumye bavuga ngo banyure muri side, banyure za Kabanju ndetse na za Rugezi n'aho handi, ntibagaruke muri ibi bice n'ubundi mwabakuye mu za Point Zero ndetse na za Mukoko? Okay, nta ubizi ni strategy ya komanda bafite, ariko aho umuntu yatsindiwe buriya ntugira ngo none aba hafitiye umutima, aba yarakutse umutima burundu. Rero icyo bashaka ni ukugira ngo bagerageze, si yo honyine bagiye bagerageza za Gakenke bikanga, bakagerageza kuri Point Zero bikanga, bakagerageza Karingi bikanga, bakagerageza izindi mpande zose nishe bikanga. Ubu nyine bagiye muri side ngo barebe naho nimbe bizokunda, zenda niho batekereza ko bazashobora, ariko za ngabo zose ziracahagaze kandi tumeze neza, turabiteguye, abashitsi nibaze. Hanyuma Afande, tugana ku musozo, wavuze kuko n'ubundi mwebwe mu buri gihe musaba leta kuko intwaro igomba kuja hasi hakaba ibiganiro. Rero leta iyo kuri none icyifuzo cyayo cyaba ari iki? Kuko n'ubundi abantu baza bumva icyo musaba, ariko nanone tutumse leta mu ruhande rwayo yivuga iki, bimeze bite? Twebwe dushaka amahoro, tidukeneye n'intambara, nta niyo twatangije yuko nibo bayidushoyemo, ariko ntitwari kureka kugira ngo tugume dupfa. Leta ico ishaka ni ugupfa gusa, iravuga ati murambike intwaro kandi baze badutemagure batumare. Mwarabonye aho bagiye bafata hose, bagiye batwika amazu, barasenya, bakora ibintu byose, nibyo bashaka. Leta nta nubwo iraza ngo tuyibwire ibibazo byabo, ahubwo yashoye gusa umuheto wo kwica no kurwana no gutemagura no gusenya. Ku bwabo baracafite uwo murego, baravuga ati se bariya batunanira gute, mwaretse tugakomeza twica, tuzaza twica umwe ni bakeya bazoruha bashire. Cyo twababwira ntabwo turi bakeya, kandi uko tungana kose dushobora guhagarara tukarwanira ababyeyi bacu kugeza ku munota wa nyuma. Leta nigende ije hasi yicare, ihamagare imitwe yose yayirwanya, bagende bicare, yumve doléance zabo, yumve ibibazo bafite, nibyo biza bimara intambara. Nta sasu riza rimara intambara. Bashizeho itegeko ngo ntibazosubira kuganira n'umutwe. Cyo twababwira no kubabwira ngo nibareke ibyo bitero. Sibwo bwa mbere muraswa, sibwo bwa mbere mutsindwa buri munsi, mutsindwa igitondo, mutsindwa umugoroba, ibihumbi byaraha ngaha, so kuvuga ngo ibyo mugiye kuzana nibyo gitangaza. Kandi icya kabiri, ntabwo abarema mundi mutimaga, wa mutima mwari mufite ni wawundi, nimba ari uwo kwiruka ko muriruka tu muriruka. Icyo mbabwira ni muze gusa, icyo tubishimira nuko mwe mutuzana ibikoresho, muzi yuko dufite byinshi twabakuyeho, ariko ibyo n'ibindi byacu muzanye yuko twebwe nta handi twe tubikura, nta yindi nzira tugira, ariko ni muri mwebwe gusa. Uko nguko mwongeye gusura kugura, mwongeye gusura kutugemurira, nimwihute rwose mupfe, naho hano ntimugire ngo haroroshe. Aha ni ku isonga ry'icumu, ntawe uhasinzirira. Hano ni ku isonga ry'icumu, ntawe uhasinzirira. Ni muze, twebwe turi tayari kandi nta nubwo badufite. Murabona kuko tumeze neza, twicaye dutuje, urugamba ni ruzi. Yego. Hanyuma Afande, n'ubundi ikibazo nicyo ngicyo urangirijeho. Iyo bavuga ibitero hirya no hino, abaturage baba bumva kuko bikomeye, ibintu bizagoranye cyane, ariko waje gutanga amakuru bikagaragara ufite ubushizi bw'amanga, udasusumira, nta nakoba na gato ufite. Ubwo bushizi bw'amanga cyane cyane ni iki ubushingiye Afande? Ntabwo ari ibintu byinshi. Icya mbere ni ukureba impamvu ituma turwana. Igituma ibyo bitero byose bihe byiyorganizinga kuza kudutera gusa twebwe niki, ni ukuvuga ngo hari impamvu badushakaho, kandi akenshi tubakuraho bari kubera kuko baduteye. Dufite impamvu zituma turwana, iyo mpamvu yonyine. Ikindi cya kabiri, twarahekeje, nta kindi twakora, yuko twaravuze kugira ngo habeho ibiganiro, abantu bicare, ibintu byose birangiriye mu biganiro, byaranze. Iyo byanze rero abantu baja ku isasu, kandi nibyo leta ikunze guhitamo cyane. Mu isasu naryo amaze gutera inshuro nyinshi, kandi inshuro uko zingana zose niko yatsinzwe. Nicyo gituma ntabwo badufite uno munsi. Wibaza se ko ibyo bitero bigiye kuza bizozana iki? Niki gishasha kizoza? Wasanga ninda hari ibindi bikoresho bishasha nta bishasha bazozana biremereye kuruta ibyo bazanye. Nimba ari drone ni drone, nishaka bazozana taps zitandukanye, marke zitandukanye, ariko zizo bari drone tu. Nimba ari imbunda zino ziremereye, ntaco batazanye, bazanye imbunda ziremereye za ET2 za 60, bazana za 120, bazana za izo bumva bashaka. Bazanye za Sukhoi, bazana za CH4, bazana za KT6, bazana za
izo zose zageze muri Minembwe zirwanira muri Minembwe batsindirwa muri Minembwe bazifite. None ikintu twama tugira ubwo buno munsi ngo noneho hari ikindi kintu bazanye igiki. Nukuvuga ngo ivyo bazana ni bimeze nkabirya twarabimenyereye twagaza twadivasinga drone 10 na zingahe ziri mu kirere cyacu. Ariko tukanga twabakura ku top imwe twabakura no kugindi. Nukuvuga ngo ntabwo badufite cyangwa se aduhinga ubwo bazanye intera hamwe cyangwa ubwo abandi basubiye kugaruka bo duhe turwana ni babandi ni FARDC n'abarundi n'intera hamwe ni P5 nizazi nizusanzwe turwa nizo twatsindiye kuri poison. None si gituma twumva tubabayika ngo bavuga ngo ubwo heavy organizing ngo twama tugira ubwoba abantu bakuka umutima abantu nibahumurike. Tunabwire n'abaturage bacu ngo zangabo ziracari zazindi urya komanda FARDC Matama uziyoboye arashari wa wundi aracahari aho ibikoresho dusanzwe tubarasisha ni bya bindi biracahari ingabo dusanzwe tubarwanisha nizazindi zirahari kandi commitment ni ya yindi baracari decide kurinda umutekano w'abaturage babo. Yewe inkoni yose twakoresheje mu kubakubita turacayifite tuzoyibahondesha kwa kundi gusa ico mpaye mbona nuko kugira ngo basenye bagiye gusenyira iwabo aho bari kwitonda nibanze bafatira isomo ko twabatsinze. Uno munsi ico bagiye gukora bagiye gutuma Gitumba na Mirimba zisenyuka abana bagiye kuja muri malaria bapfa bagiye gutuma ziriya nka zabo bari baragiye Mirimba zigenda zikaja kuribwa kandi abazozijya n'ababembe ko bazoshika bazibambure. Ivyo byose nibyo bigiye kubabaho. Rero ibintu byo guhunga nimba utarahunga bakaja gushimira babiciye nibo babandi bicirwa ababo ariko bagahaguruka bakavuga yuko badahebapfa ndetse bakaza bashimira uwabishe. Abo bose ivyo bitekerezo byose tugomba kubirwanya tituzorasa gusa tugomba kuganira tukaeducating abantu tukabahindura yuko ubwicanyi na ideology ya genocide ideology yo kwica ideology y'amacakubiri ideology y'igihutu n'igitutsi ideology ya biriya byose babashiramo bigomba gushira. Tugomba kuba abakongomani tukaba abana b'igihugu kimwe umunyamurengo umupfurera umubembe tukiga kubana tukiga twese gukundana tukiga twese mu mashuri amwe tukaja mu masoko amwe tugasengana mu makanisa amwe tugakora biriya byose hamwe. Iyo nituda pressure iyo njiri ngari yo yinjira mu bantu tuzokomeza dutemagurana dukomeza dushira twese kandi gihari cyo tawuze usangira nutamanyura nawe tawuze usangira nudakoramo. Nukuvuga ngo nimba duhe dupfa nabo ko barapfa nimba duhe dusenyegwa nabo usanga nabo hari abasenyewe. Ibyo byose ntabwo bikenewe. Ico dukeneye guhinga dukeneye kubaka dukeneye guteza imbere igihugu cyacu kandi tukabana twese mu buryo bw'amahoro. Ibyo nibyo duhora tubabwira uwo ari we wese umwanzi ntagira ubwoko kandi ntabwo abatekereza bakavuga yuko umwanzi wacu ari umupfurero ari umubembe ari umushi ari ubundi bwoko aba hayibesha rwose. Dufite ibihumbi n'ibihumbi by'abanzi b'abanyamurenge bangi wabo bumva kuko Minembwe itafashwa karara adasinziriye bumva yuko se na nyina batahunza karara adasinziriye. Abo nabanzi babi kandi nibo bakomeye ni nabo banzi bateye ubwoba yuko ibo tubavukamo batuvukamo hano ni wabo bavugana na base na banyina ibo bose nabanzi ariko tuzorwana ico gitekerezo kuzogeza umunsi tuzogitsinda yuko ico dukeneye twebwe no kubana nandi mukwese. Urakoze cyane. Hanyuma rero hari amakuru avugwa kuko hari ibitero n'ubundi byikoranya cyangwa se organiza hirya no hino mu bice n'iyenda tuvuge kuko ari nko mu nkengero za Minembwe cyangwa se uko Minembwe nyine igizungurukwa yepfo n'ahandi sinzi nimba ayo makuru mwaba muyazi nico mwabasha kubivuga. Reka tubabwire kuko ibitero birakomeje. Cyambere no munsi hari yose uko yiyongeye gusura guflyinga uva mu karere ka Minembwe bigaragaza kuko hari igishaka gukorwa cyangwa ushaka gusura kongera kurasa abaturage. Dukomeza tubwira leta yuko ivyihaye ikora atari byo. Mubizi yuko hariho drone n'ubundi gize iminsi ikomeza izunguruka akarere ka Minembwe igasubirayo nubwo itabirashe ariko ifite ivyihaye ifotora cyangwa ishaka amakodone. Ivyo byose nukuvuga ngo umwanzi ntarava kwizima aracari muri ya gahunda yo gukomeza gutera abaturage aracari muri ya gahunda yo gukomeza kwirwana cari muri ya gahunda yo kugira ngo isubire bakorera iyo organisation kugira ngo basubire bongera badutere. Nimba izo ndege zihezwe zizunguruka na makuru zishakisha yo kugira ngo bagire ivyo bongera kusubira konona cyangwa gusenya cyangwa kwangiriza muri Minembwe. Kindi cya kabiri nuko dufite amakuru yuko hari abantu benshi bazamutse indondo baturutse Uvira bazamukanya amasasu ngagomba kunyurira hirya za Masango n'ahandi ngagomba kuza gusura kongera gutera muri Gipupu. Ivyo byose turababwira yuko ibitero bihe byitegurwa saho honyine inepfo mu Mutambara ko bari organiza ngo basubire bongera batere ngo barebe yuko bigarurira poezero. Uruhande rwa site niyo hakomeye cyane ubu nyine
ni ukuvuga ngo hariyo bataliyani yavuye Ifizi yazamutse zamusufije za Nagatete ishaka gusura kongera gutera ingabo zacu za Rugezi. Hariyo bataliyani y'u Burundi ya regime y'u Burundi, abo basubiye gusura kongera ngo basubire bagaruke ngo basubire bagerageze ijyanyuma. Hariho ingabo nyinshi za FARDC zituruka Rulimba ziza zikomeza Imirimba Gitumba zerekeza Kabanju. Hariho ingabo za FDLR nyinshi cyane zaturutse Kirembo nazo zazamutse ururenge rwose zerekeza Kabanju ngo bagomba kuja gufungira hariya ngo ingabo zacu zidakomeza zerekeza Imirimba. Cyo twababwira turabizi kuko ibitero byimbishijwe, ibitero birimo bitegurwa, ariko nubwo ibyo byose birimo bitegurwa buryo ingabo zacu zijyamiye amajanja kandi ntabwo dukubita urugohe. Bazavuga ngo ukirana mukeba nta kubita urugohe, nta sinzira, nta humiriza. Rero kugira ngo baganire kandi bazi yuko duhe dupfa, tuzokomeza natwe twirwanaho kandi igiharico tuzokomeza tubatsinda, tuzokomeza turwana nabo kandi tubatsinda. Igihari nuko azageza igihe cyo gusaba imishikirano atakibishoboye, byose byamaze kumunanira. Ariko twebwe ico tubabwira dukeneye amahoro, nibareke dukora amahoro, nibareke tuganire, twicare twumve kuko ibibazo byacu bishobora kuganirirwa kugeza kandi bikarangira. Ariko gukomeza zana za Sukoyi n'amadrone ibihumbi n'ibihumbi bikaza bikagerageza bikanga, ese aho tumaze kugera hose tumaze kuhagera n'ibyo byose bihari. Rero nibareke tuganire, nashaka amahoro mu bundi buryo tutarubye intambara, nabyo byose byakunda. Urakoze cyane. Hanyuma rero sinzi ko hari ubutumwa niyenda waba ufite ushaka kugeza ku bakunzi b'Umurenge ndetse na MRDP muri rusange. Mwanya nuwa ubutumwa message ni zibiri gusa. Iya mbere no kubwira abantu ko abaturage bameze neza mu Minembwe, benshi basubiye mu byabo za Gakenke n'ahandi hose, basubiye mu mihana yabo, ariko amazu yarasenga, imirima yarariwe, kibafite aho bakinga umusaya, bakeneye assistance yayo. Hari ico babagomba, bakeneye kuko bagomba kuba imvura itaragwa. Abo bantu bazabaho gute? Baza abana bagiye gufungura amashuri, baziga gute? Bakeneye amakayi, bakeneye amakaramu, bakeneye minervara. Abaturage ba Minembwe barakeneshejwe, kazabo zaranyazwe, izindi zararashwe, ibintu byarakomeye. Ni mwebwe bakeneyeho ubufasha mu nzira imwe cyangwa iyindi. Ico wumva wakora cyose turagekeneye kugira ngo gitabare bana baturage. Kindi cyakabiri, kini igihe cyo kugira ngo umuntu wese yumve ko yoza muri Minembwe. Yewe nushaka uze kuvisita gusa, urebe uko abaturage babayeho. Dufite imfubyi, dufite abapfakazi, dufite abantu batakigira epfo na ruguru, dufite abantu babuze ababo bose muri ino ntambara. Nimuze muhagere mumenye ibihaye bibera mu Minembwe. Kindi kandi yewe intambara nubwo mu gihe mwumva gutyo uko baritegura, ariko ko turatangira gutegura uburyo bwo kugira ngo twiteze imbere. Twiteze imbere nimuze twubaka amashuri, twubaka ibitaro, twubaka amazu meza, twubaka imihanda, dukora ibintu byose, ducukure zino noro zose ziri kuri no misozi yose iriho. Muze tu develop kugira ngo kino gihugu kigira ico kiduteza imbere, kandi turya umwero wacu twarakirwaniye. Nimba duhe tukirwanira twaba tukimeneye amaraso angana gutya, nuko bisaba kuko tugomba gutaha. Mwabasore mwe mwese muri hirya no hino mukubita igisirimba nibiki, nimuve muri ibyo ngibyo, nimuze na hano bazabasirimba naho habazasende, ariko dusirimbe dufite n'ikindi duhe dukora. Ico ngico niyo message yonyine dukeneye, kandi abantu mwese muri yegerejwe mu Minembwe. Urakoze cyane, mugira ibihe byiza kandi. Murakoze cyane.